Waramutse neza nizere ko mumeze neza ndabasuje cyane ikaze kuri Lisi France Lifestyle. Nizere ko ubuzima burimo gucamo. Uyu munsi tugiye kuganira ngiye kwereka amasabune ushobora gukoresha akagukesha uruhu. Izi sabune rwose ushobora kuzikoresha zikagukesha uruhu. Bayita Kojisan, iyi ngiyi bayita Pial. Pial ni amasabune meza ushobora gukoresha akagukiza inkovu ufite ku mubiri. Ushobora kuzikoresha mu maso, kuzikoresha mu maso cyangwa se no ku mubiri nta kibazo. Ntangire mbereka ntangira ko iyi ngiyi ni sabune yitwa Kojisan. Ahangaha harimo eshatu, ushobora kugura harimo ebyiri, hari n'indi ushobora kugura harimo kamwe, biterwa na foroma uko zimeze. Ni isabune navuga ngo ikaze, bavuga ko ugomba kuyikoresha gatatu mu cyumweru. Gatatu mu cyumweru mw'abantu mwe munyumve neza, ushobora gukoresha gatatu mu cyumweru. Tuvuge nimba ari inkovu ufite mu maso, nakugira inama yo kwikatamo ubuce bune nimba ushaka gukorera mu maso. Niba ushaka kuyoga umubiri wose wakomeza ugakoresha hose nta kibazo. Ugomba kwikoresha gatatu mu cyumweru. Ikindi kandi icyiza ni uko wayikoresha nimugoroba, kuko nimugoroba umuntu amaze kwidemakiya wayikoresha nimugoroba rwose uri koga mu maso cyangwa ku mubiri, kuko ni isabune irakaze. Ariko ku muntu ufite uruhu rworoshye ntabwo nayikurangira. Icyo umuntu ufite uruhu rwose ruri fragile cyane ntabwo nayikurangira, ariko wagerageza. Imibiri irayagisa mu buryo butandukanye, wagerageza ukoresha gatatu mu cyumweru. Ikindi ikiza no kubikoresha nimugoroba. Utosa mu maso ubundi ukisiga ukayisiga mu maso gutya, ukarindira umunota umwe cyangwa ibiri bitewe n'uko uruhu rwawe ruri resiste. Ubundi ugategereza, ubundi hanyuma ugafata ukoga mu maso ukumutsa neza, ukisiga amavuta usanzwe wisiga. Isabune ni nziza cyane rwose, wayigerageza ubikundiye. Ugomba gukora attention, hari amapirate ni nyinshi ku isabune, ariko isabune nazo ni isabune nziza zikesha, zikiza inkovu ku mubiri. Ifite abantu babivuga neza pe, namunegera nivuga nabi, mbona uyivuga nabi, numva uyivuga nabi, kereka waguye ku isabune iri pirate. Tuvuge ni ngiyi ya Pial. Isabune ya Pial rwose yavuye mu Rwanda. Iyi ngiyi yavuye mu Rwanda, nta sabune keza nako gakesha uruhu. Ushobora gukuraho inkovu, ushobora kugira inkovu rwose nayo wayikoresha. Iyi ngiyi rwo ntabwo iri fort, umuntu wese yayikoresha. Afite uruhu rworoshye cyangwa wayikoresha nta kibazo, buri munsi wayikoresha rwose, wagerageza. Amasabune rwose akora umuti ku ruhu. Ahanini ngiye mbikoresha nimugoroba, kuko urabona ko nimugoroba umuntu ari buryame, umubiri uri buruhuke, nturihure n'izuba. Nakugira inama yo gukoresha ibintu rwose, yaba n'abantu bisiga amavuta atukuza cyangwa se n'ibiki byose, icyiza ni ukubikoresha nimugoroba kuko nta hantu uri buhure n'izuba. Ikindi kandi umuntu aba aryamye, byaba ari byiza cyane. Indi sabune nakugira wazakoresha Sentoro. Nayo nayikoreshaga nk'ya mu Rwanda, hano ngewe ntabwo kwibona byoroshye. Nayo rwose wayikoresha, ni isabune Sentoro ni isabune nziza cyane, wayikoresha nayo ikesha uruhu. Ikozwe mu ndimu, ihumura neza cyane, wayikoresha nayo rwose abantu babivugaga neza ko ari isabune nziza, wagerageza ukayikoresha. Indi sabune nakurangira gukoresha ni Nano Extra White. Nano Extra White ni isabune nziza, ikozwe mu ipapayi no muri karoti, ni imvange z'ipapayi n'ikaroti n'ibindi byose ashyiramo. Nayo ni isabune nziza ishobora gukesha uruhu, igakora n'inkovu ku mibiri, nayikoresha. Indi sabune nakurangiye ni isabune yitwa Likasi Papayi. Agasabune nako rwose gakora umuti, wakagerageza, gakozwe mu ipapayi. Urumva rwose ni isabune nayo yakesha uruhu, igakuraho amatashi ku mubiri, so wayigerageza. Indi sabune yindi nakurangira ni isabune yitwa Dudu Osun. Ni isabune irakaze nayo irakaze. Nakugira gukoresha nayo gatatu mu cyumweru, ukayisiga mu maso cyangwa ku mubiri ho cyane ntabwo ubugize, ariko mu maso, nimba ari mu maso rwose utegera umunota umwe. Nakubwira ukugira uyisize mu maso utegereza umunota umwe, ariko nimba ari ku mubiri ushobora kuyitegera n'iminota 5 cyangwa uko ubishaka, ariko uko mu maso n'uruhu rugize rworohereye cyane wagira umunota umwe. Ko ni isabune iri fort kabisa, ni isabune ikaze. Urumva kiza no kwagira ku muntu ufite uruhu rworoshye, sinzi wagerageza nabwo, ariko ku bantu bose bashaka kugerageza mwagerageza. Ni isabune kabisa, yoza uruhu neza, ubundi uragirana cyane. Wayikoresha niba ushaka ufite abantu bose
umuntu wese ufite ikibazo cy'intu z'inkovu mu maso, inkovu ku mubiri, hano ku mavi urabona ko nkokora hari igihe rwose haba harabaye umukara, so wagerageza ntacyo bitwaye. Amasabune akesha uruhu, bavuga ati isabune ntabwo nshaka kwitukuza n'ibiki, gukesha no gutukuza ni ibintu bitandukanye rwose. Umuntu agiye kwitukuza, sorry ntabwo ndano kujajinga abantu, ariko buri wese n'uburenganzira bwe, buri wese n'amahitamo yiwe, no gusa ntabwo ndano kujajinga, ariko isabune zirakesha ntabwo zitukuza. Urabona ko nkatwe dufite uruhu rwose rwirabura, iyo umuntu agize tuvuge nk'umuntu agize igiheri gisigaho inkovu y'umukara, kugira ngo zigende rero bidufata igihe kinini cyane kugira ngo inkovu umuntu afite amatashi ku mubiri agende. Iyo umuntu ashyizeho nk'agasabune rero biragufasha kugira ngo zibashe kugenda vuba. Ntabwo uvuze ngo isabune zigiye gukora umuti ejo zizahita zigenda. Mwa bantu mwe ibintu byose bisaba igihe, ariko nk'aka gasabune rwose ugiye ukoga rimwe na rimwe rwose kagufasha kugira ngo izo nkovu zibashe kugenda buhoro buhoro. Wagerageza izo nizo sabune rwose. Umva muri isabune zose zose narazigerageje, ariko nk'uko hari umuntu nabonye iyi ngiyi nkagerageza ejo ushobora kutayibona, tuvuge nk'ingiyi ya Sentoro, kuyibona hano ndi birangoye, ari kugerageza izindi nk'izi ngizi nizo mfite ndazoga. Kakapiyari kavuye mu Rwanda rwose, nagatumye mu Rwanda n'umuntu wakanzaniye, mwumva ko no kugerageza ubundi tukizera ko mwuka ukagira uruhu rubengerana cyane. Ni masabune rwose wagerageza, umuntu ufite ikibazo ntuza inkovu, amatashi, wagerageza n'amasabune meza cyane. Wagerageza ukayoga uyoze gatatu mu cyumweru rwose. Ni ibintu numva ntabwo ari ibintu bihambaye nkango ugiye kwitukuza n'ibiki wapi, ni ugukesha uruhu kugira ngo izo nkovu umuntu aba afite zibashe gutangira kugenda zicyamo buke buke, zigenda buke buke. Wagerageza. Ndabashimiye kandi mukomeze gukurikirana channel ya Lucy France Lifestyle, tubagezaho amavideo menshi.